Niliomba maua kwa Mungu, maua ambayo ni mazuri, yenye rangi nzuri za kupendeza, lakini maua ambayo yatakayovutia viumbe wa kila aina, nyuki, vipepeo na viumbe wengine. Lakini Mungu alinipa mvua. Nakumbuka kuna wakati niliwahi kumuuliza Mungu, nimekuomba maua, kwa nini umenipatia mvua? Nilichoka, lakini mvua ilizidi kunyesha na kunyesha na kunyesha. Ndipo nilipogundua kwamba mvua ile ilikuja kwa ajili ya kulainisha udongo wa kuoteshea yale maua. Ulikuja kuandaa sehemu ya yale maua mazuri niliyomuomba Mungu kuota. Nilijifunza kubadilika wakati ule. Nilijifunza kuwa mvumilivu wakati ule. Na baada ya muda kidogo, Mungu alinipatia maua yangu. Hadithi hilo inatufundisha nini? Kwamba wakati mwingine baraka zetu haziji kwa mfumo wa maua yanayong'aa, maua yanayoita kila aina ya mdudu, maua ambayo kila mmoja akiangalia anatamani kuyachuma. Baraka zetu zinakuja kwa mfumo wa mvua, inaogopesha, inahuzunisha. Wakati mwingine inakutia hofu na mashaka kwamba hivi ni kweli natakiwa kusubiri hichi kitu? Lakini asubuhi hii nataka kukumbusha kwamba asubuhi ya leo nataka kukumbusha baraka zetu zipo na zinakuja.